Harris u Trump jinsabu ras imbras fl-istħarriġ tal-fema pubblika. Hemm 7 stati mdendin fejn ir-riżultat mistenni jkun deċiżiv. Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin u Nevada. Stati fejn kull vot jista' jiddetermina r-riżultat elettorali u l-futur tal-pajjiż. Kamala Harris u Donald Trump temmew il-kampanja presidenzjali battalja qalila f'Pennsylvania, Michigan, Pittsburgh u Wisconsin, b'appelli mqanqla lil votanti indeċiżi. B'ton qawwi, Trump wiegħed li ser jissielet l-immigrazzjoni illegali b'miżuri estremi. November 5th, 2024 will be Liberation Day in America. And on day 1, I will launch the largest deportation program of criminals in American history. We're going to get them out. We have to. Kamala Harris ippreżentat viżjoni ta' tama u għażliet ġodda l-poplu Amerikan li skonta jirriflettu l-aspirazzjonijiet tal-poplu Amerikan. And the momentum is on our side. Our campaign has tapped into the ambitions, the aspirations, and the dreams of the American people. And we know it is time for a new generation of leadership in America. Fil-jiem li għaddew miljuni ta' votanti kienu diġà xeħtu l-vot tagħhom għal din l-elezzjoni. B'rekord ta' votanti f'Georgia, North Carolina u fl-Stati li jitqisu bħala kruċjali. L-ewwel votazzjoni ngħalqet fi New Hampshire, fil-Belt Kejkna qrib il-fruntiera mal-Kanada Dixville Notch. Is-sitt votanti xaħtu l-vot f'nofs il-lejl ta' sbieħ it-tlieta u l-att tal-voti tlesta fi kwarta. Harris u Trump kisbu 3 voti kull wieħed. Fost l-oħrajn l-elettorat Amerikan qed jivvota biex jeleġġi 34 minn 100 senatur għal mandat ta' 6 snin u għal 435 membru fil-Kamra ta' Rappreżentanti. Il-partit li jerbaħ il-maġġoranza ta' siġġijiet fis-Senat u l-Kamra jieħu l-kontroll tagħhom fil-Kungress. Id-distak żgħir bejn iż-żewġ kandidati fisser dewmien, sakemm l-Aġenzija Associated Press tħabbar b'mod definittiv min miż-żewġ kandidati rebaħ l-elezzjonijiet.